বছৰটো আমি ঘৰৰ ফল মূল খাইছোঁ, চব্জি খাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ, আৰু এটা সম্পূৰ্ণ গ্ৰীণ পৰিৱেশ। ঘৰটো মই গ্ৰীণ ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে যিমান পাৰি ষ্টুডিঅ'টো। Hello dolok bahai tongpai kakayo kam tongpai na lamsago hainyo hai tini ni tai kaisa ketal video dolok human life kuno obo kuroi value kuroi chango hingke tini ang kathang tongiman tini ang kathang koyek minin pore koyek din pore ang thuipan man ang kurifan ongoi mano sam oma hake nin loge bo ongoi mano hingke tangoi chini je human life tung tangoi asu naisle lai tangoi nya asu inchal khailai tangoi nya asu nailai mi oma hai onglai tong. So uma hiken chini je popular singer jin Assam ni je notice ni Zubeen Garg basono yakari kalang changka. Dolok bothuya chinkang Singapore win video kisha nanya ji. Hi guys, my friends from Singapore. I'm coming to Singapore tomorrow on 17th of September. And we are organizing an event called Northeast Festival. There, I'm Zubeen Garg from Bollywood in Assam and Northeast, and I'll be coming to join you. And I invite you, all of you, to join us for this cultural event. It's not only culture; it's a traditional event from Northeast. We organize in different places, and this time we are doing it in Suntec City, Singapore. So all are invited. See you there. I'll be there. I'll be performing. I'll be talking to you, and I'll be there with you. Thank you and love you, Singapore, all people. Thank you very much. Dolok phai ke tung tau saima lanya Zubeen Garg bahai ke thoikya dolok na kahamkin Simon obviously kahamkin Simon aja gawa je Zubeen Garg chin notice ni tinjana borok thangjakta je Singapore live performance khainani je tongchin bukho parmitariang tai borkhung rangkhol tai Zubeen Garg aja go Zubeen Garg nam khaikya bo enjoy khainani tai adventure no bo enjoy khainani mon bagoi ba tuyo angkhar ka scuba diving khainani hingke uma hike no bo tui bisingo sogoi ka tai tui bising jesuk tui bising thang asung tok tong thogu a tong thungan bisingo bo tai langmo soiman liang thakta jesuk tui bising thang asung no langmana ne kos tong thanga uma hike bo tui bisingo leng thangka dolok bono Singapore ni hospital kaham hospital ganang talang ICU doctor bo belaikin bono khaika ahike ba siniman try khaika haipon ba bono mathangoi narkoi manlia dolok Zubeen Garg thiyo जबनी लांगमा सलंगमा ने 18 तारीख को था उन्होंने असम के लिए गीत गाया था नाना जाति उपजाति रहोनिया कुष्टी आकू वाली लोई होई शिल सृष्टि ऐ मोर अहोम देश। जब हम ये गीत गुनगुनाते हैं तो हमें हमारे असम की विविधता पर गर्व होता है, हमें असम की सामर्थ्य और क्षमता पर गर्व होता है। অকল গছ বিভিন্ন ধৰণৰ গছ মই ষ্টুডিঅ'টো বনোৱাৰ আগতে গছবিলাক লগাই লৈছোঁ, আৰু এই গোটেই বছৰটো আমি ঘৰৰ ফল মূল খাইছোঁ, চব্জি খাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ, আৰু এটা সম্পূৰ্ণ গ্ৰীণ পৰিৱেশ। ঘৰটো মই গ্ৰীণ ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে যিমান পাৰি ষ্টুডিঅ'টো। আৰু সম্প্ৰতি এটা হুলস্থুল এটা চলি আছে গছ কটাক লৈ বিভিন্ন জেগাত দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাটি দিবলগীয়া হৈছে, ৰাস্তা বনিছে তাত কিবা माने के पनि लाइव परफॉर्मेंस के तिनी तंगमनिता दलक नक जुदन बनस चिन Zubeen Garg न जे आली रहम आली नै संग्रह कम ब बॉलीवुड पॉपुलर सिंगर ब only Assam ni simi popular ya bo Bollywood bo kungmano samung khaija bo asukin popular Bollywood bo ni jasukin khorang khnatok popular ta Zubeen Garg bo langma solanga nangkha o sangsa no yakari kalanga nangkha only 52 year 52 bosor bo I dunia no yakari kalangai thangka o dunia no albida hini thangka ta Singapore boni no a jagan bon je last langma naman ajagan bo last langma saman Zubeen Garg asayo 18 तारिख 1972 ताइबन थिमान के तो 19 तारिख 2025 नर कामकिन साइमानो सो सुंगताइ ताम साइमाटेस इन पेज ब जे जगह तंग Zubeen छार जे जगह तंग बनि आत्मा शान्ति मातो ताइ कैसे कक दलक जेसिनि तिपरान्ते हास्तिनि मांगनि थांतो तंग पारमितारियां बाइ
bor khungrang khol borok kuni bu kaham ken phaiman to umono chungmu mutai rong thaniwo jeti pran duijon popular singer borok kaham kurongkhe phirogoi phaiman thong dolok tawphun kabang ko borok subscribe khaiya tong 86.8% tang subscribe khaiya tang bising phat phat khaina di